Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 16 no 17 wonyine n'utuntu duto ndafata iminota 15 babwirize turangiza dufata indi ngingahe tange mikoro kimwe ndakirangije hasigaye kimwe n'icyayi soma papa. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 16 umurongo wa 16 kugeza ku 17 nuko data nusaka kushoma no 18 kugeza ku murongo wa 18 aravuze ngo mwishime iteka. Bibiliya iravuze ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba mu bibaho byose. Bibiliya iravuze ngo mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Sema amen. Ngini ngasimwa gusa gukunda abantu banyikiriza niyo ngasimwe indi twese twasangiye yo kunezerwa. Sema amen. Hallelujah. Yo kunezerwa turayisangiye twese. Yes. Astrabwirije hejuru imbaraga z'itorero anezerwa ngaza numva sinzi ukuntu ngiye ngo kumera. Hallelujah. Yesu abwira Petero ngo nzubaka itorero ku rutare, marembo y'ikuzimu ntazorinyeganyeza. Ariko inza guhabwa topic yabwiriza Yuda yamayakira iwe avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo hariho ngo baseseye muri twe gwihishwa nama mpabwa topic yaryubatse ku rutare n'ibyo, ariko kandi hari abaseseye gwihishwa barasa baza kuri toba. Nabo niwo tuganiraho mbabwire hejuru yo gusenga kugira ngo byose tubishobore, kugira ngo dushobore kubanga atari no torero Yesu yadusigiye nuko tuba imbaraga zo gusenga. Haguruka uzambwiriza tubabiri kandi ugire umutima mwiza uce mu maso dore ko una mwiza ufate sente neza uyifate neza ni yawe Yesu yayiguhaye. Uyu munsi niho dukorana turangiza tunezerwa kazi gakogwe neza. Numfata neza ndamererwa neza, numfata nabi nuko turaganira no gusenga ni iki? Jambo rya mbere gusenga no kuganira n'Imana. Gusenga ni moyen de communication, no kuganira n'Imana. Gusenga no kuganira n'Imana. Havu numva mfite umutekano, numva merewe neza nuko navuganye na madame. Twandikiranye mu gatondo ngo ati mwaramusema, arambwira ati mwaramuse. Abantu bameze neza ati mwariye ati ntawugwaye, arambwira ati namahoro mwese. Numva ndatuje. Ubuzima bw'umukristo nuko tuba mu buzima busenga tuguma tuvugana na Yesu, tukaba mu buzima busabana n'Imana. Ariko abantu bubu umuntu arimo kuryama akaryama atavuganye na Yesu agasinzi. Umuntu akamaringa ryose tavuganye n'Imana akaryama agasinzi, agatunga abantu 5 6 barindwi inga rigashira tacha Imana yamubwiye. Amasengesho aragoranye muri kino gihe, abantu benshi twitaye ku bintu bitandukanye. Abantu ko bariga Bibiliya basaze, abantu ko barasoma basaze ibyandikwa byakomeye, abantu ko barasenga ngo byakomeye, abantu ko barashaka ifaranga byakomeye, ariko amasengesho arananira. Amasengesho arananira. Urumwe umuntu ngo uretse gusenga ryari ngo mperutse amafungo ngo tukiwe mu bibogo mafungo mu bibogo ni we rusoma gufunga ngo iyo mfunze ngo istoma ngo urabona ngo ibintu bya regime ngo kwica mu nda kanseri nizizokugira gute kwizoyimenagura za hepatite za sasa n'ubundi umuhemu wa mbere w'ubuzima n'ubundi umwari shababu wa mbere w'ubuzima bwawe ni umunsi uzima ubuzima bwa masengesho, ni umunsi uzima amavi yawe gupfukama ngo usenge. Kuko umuntu wo mu buzima busenga aba mu buzima bw'ubusinzi, umuntu wo mu buzima busenga aba mu buzima bwo kumva ijwi ry'Imana, azi ko Imana izivuga. Ariko umuntu udasenga
ntasamenya imvugo y'Imana. Niyo bamubesha azagira ngo Imana yavuze itavuze. Turakurindiriye amasahezeyo sana imbaraga zawe uzurangure. Turakurindiriye amasahezeyo. Haleluya! Amasengesho abantu baza bahemuka, imiryango izihemuka, inshuti zihemuka, ariko amasengesho ntazahemuka. Amasengesho ntazahemuka. Amasengesho ntazahemuka. Nubona uyu nyamasengesho uzaba wibonye ikintu gikomeye mu buzima. Yewe senga oya, senga pi, senga pi, senga pi. Matangaza amasengesho nta bantu bakicita, ariko bavuga ngo asengerwa ni bandi ibihumbi. Ko turagwana ngo dusenge, ko turagwana ngo duhagare ku gatuti, ariko nta mavuta. Ko turandika izandiko zo kuja muvuga ubutumwa, nta masengesho. Sifuni Mungu wetu, Kwani ametutendea mema, tamsifu tu aliyetoka juu. Shangilieni Mwokozi wema, Tamba baraka na mvua ya mbingu kuizingitisha Injili. wagonjwa wapone vipofu wapate batizo la Roho. Haleluya! Nimusenge ba mu buzima busenga. Urashaka kubaho neza senga, urashaka kugira urugo rwiza senga. Ingo zirananira, umuntu ari mu kubuza abana banezerewe akamunanira. Umuntu agashaka umugore ko mugira neza ukamusukisha ukagira ariko bikanga. Umugore agatunga umugabo ukagerageza gucumbuka amesa ugasasa igitanda ariko bikanga. Nta kindi kizashobora ingo n'amasengesho. Muri iki gihe cy'imperuka nta kindi cyofasha ingo gukomera atari amasengesho. Naranezerewe ndafa, naranezerewe abantu mwe, ndanezerewe ndawera. Madama mpamagaye ngoraje mwivu ngo nagatana zoje mwivuga butumwa. Ariko nanezerewe mama uzoje mwivuga butumwa. Ma nanezerewe pastor, nanezerewe ndafa, ndawera. Hara ngo sabana none bizoreka abana wewe nushaka abakozi 17 ufe kugenda ma umugore wagiye mwivuga butumwa ntiyokora amanyana. Ayayi ako umugore ujujuka afunze afungira ivuga butumwa ko ari cago kimwe ndenze zazangiye n'umutima wisa mu gitereko naho uyu mubiri ifite amafa ariko yereshereze nizeye kwansasana ndi muri usanduwa yazukanye imana ndeza umusozi zaririmba Hosiyana nimara kwambuka waruzi zaririmba Hosiyana. Haleluya! Haleluya! Iyo umucuruzi avuye mu Bushinwa kurangura imizigo itarazi, turi kumwe mu ibote cyangwa mu modokari, tugira ngo n'umuntu uco kimwe n'abandi. Turatuma tukavuga ngo nawe ameze ariko hari ibintu abategereje. Abategereje imizigo yasize inyuma. Mwanya ni mwanya kuri buhuruke. Akabona inyungu. Rimwe na rimwe tuvuye gusenga, byo bisanga tumeze nk'abandi. Ndetse uzanashaka no tukagara ko ni kwego duciriritse mu bandi. Bakadufata ku bisanzwe bakabona twico kimwe. Bonjour c'est bonjour, bonsoir c'est bonsoir, comment vous allez c'est comme vous allez. Twese bikabico kimwe. Ariko kandi hari cyo dutegereje abandi badategereje. Umuntu usenga hari uzategereje abandi badategereje. Umuntu usenga hari umusaruro yiteze utazobona. Urashaka kumera neza senga. Abantu barimo kwendera gusengerwa, abantu bakenera gusenga. Kandi umuntu wese usenga ubwiteka ryose azayo. Ariko usenga niyo bagusengeye uzumva icyo basengeye kanizeye. Amen. Barimo gusenga ni wanyu kuntu ibintu bimeze kuntu ibintu bijagaraye.
bakwinga ati bisenga ukama wanga iwanyu mugo uri mukurarurira isi iyo yayija twatuzara abana abarundi bise amafaranga baravuga ngo na amahera akabarundi ni beza ba baravuga ngo na amahera n'ibintu biza ariko bigashira iyo zose twishingikirije bizabishira ariko amasengesho ndazashira timuzinga twari dufite rugo uko zashize ariko abasenze amasengesho ndiyashize barayambukanye imipaka n'ubu niyo batunze wa mundamu wesenga umuntu akabyara abana akaba karegerege umwanya wo gusenga yarawubuze pi umuntu akaba mayibo ntazasengera abantu satani iteka ryose zagwanya imiryango nubwo ifaranga byaciyemo hari ku miryango hari ikindi kitarashamo mwisi ndi bizabyuzura bisaba ngo tugume mu mavi dusenge nta bizabyuzura mwisi ibintu byose ni imico hagati ibintu bizuzura tugeze mu ijuru umuntu uzokubesha ngo washigezeyo turashikana ba timuzi yobu bizamubayeho kundu satani yanga imiryango igitondo kimwe yobu yari yishicaye mu nzu ngo umuyaguraza uturutse impande enye z'isi inzu kundukira ku bana kubera iki kubera satani yanga imiryango cyo gutuma imiryango yacu mu intambara ariko twaguruka tugasenga satani ntawe yotuturuka mwe mu buzima busenga niba ushaka kugira amahoro senga niba ushaka kugira urugo rwiza senga ntiwotunga umugore muri kampara udasengeye ngo bikunde iyi kampara kwitungira nk'umugore kuri aca ku maveni aca mu barabara akabona imodoka zave wita intayitunze agaca ku mahitaji agaca ku bantu bafite amashopu agaca ku bagore bisize babihomora bambaye amamini warangiza ngo uramutunga nta masengesho tivavare uzobyara abana 5 wa 6 suwawe coga umuntu azagera mu nzu bari kwa abana ngo none ngo nabandi ngo nabanje ko badasa tindore asa nase mwirugo hari umuntu usa nase mwirugo ni manque de prière ni mudasenga abana bazobivange umugore arengo kahirya gasanga umwana asa n'uwiwe uyu mwana ko asa n'abana banje byagenza yewe sengera umugabo uri mwana bakobwa abanyampare basa gutya basaze uramutunga udasenga ngo bizogenda ego wese bahati senga wotunga umugabo muri abakobwa basaze babihomora ngo urapfa gusa kumutunga aho nta masengesho kuri uzaraba n'abakobwa basaze isi kiri rukwanka kuri za gugu ibintu zakomeye ngo uramutunga n'umukobwa gusa nta masengesho wamusenga ufateje n'uzubwira Imana nubwo wagize ifaranga usengera abantu uzubwira Imana ngo Imana umwana aze kwazo mwikimoga abakobwa bari mu kumwe inzoga umwana akifungisha umukobwa akaja muri monopause atarashaka sico giye tubabwira iwacu kera umwari yatinyaga abagabo bakuru bamubwira mwaramutse akunama ariko unyusiga tubabwira ngo mwaramutse akamawe namuka mwaramutse yakureba mu maso niki ni manque de prière akazama gusuzugura ngo mwaramutse ntabwo sigisirimu ni gishitani mama kama umwana wanje yarasirimutse yambara mina kama ngo gusirimuka so gusirimuka icyo nami nizobyara ukibona icyo amavuta no kumusiga yatibuka ugatukuza umwana uzokibona abandi bana niko bameze uzokibona umwana akifungisha ntakicoga karagashinga kaza gutuma abantu batoga umwana gusuka mureke yagiye muri monopause kandi umubwiye mu nzu ntaza yuba uzonubwa ngo mwaramutse ntakwiteho agatasa 8 wari hema ngo pango reke nguzo nibuza basaza mwana ari kwikorana za ministeri za mazingo umwana akaje mu makorara 6 Nimusenge tone bintu turaje bizaduka by'amateraniro menshi simbaraga nintegeke tone guterana kwinshi kwanje simbaraga nintegeke gute tone ko twatranye tunga nawe cyari ko duza imbaraga abantu bose batuyana twari kuzura hano ariko kubera integeke twiremye bishye umwana ugasanga bamuno aba muri ministeri birahirya akabana umwana akama ntagira umwanya wo kuba mu nzu ntagira umwanya wo kwiga imico yo mwana uwo mwana nutamusengera uzomushora muri no kampani warisha gusura tekanye uratuje ngo mwene wanyu yagiye hanze ukamutuze urupfu rurahaba yofa ariko amasengesho ndazafa
basengera oyaye umwana w'umwami yagiye hanze yewe hanze haba impanuka hanze haba imva bazabahamba tugisenga gusa weguye inda aho ngaho tugifata jene tugisenga bane isaha n'imwe ngo bwanyu bagiye hanze nuko umwe asaje zimwe ndende n'izindi ngufi n'izitoya amata yose abaye kivuguto inshushu zose no kurunda mu nda gusa wabaye nk'imva imva nizishiramo zose cyo twagize intege turi mu kuganira mu kanisa uzugira ngo ni manque de prière sino kuzwa gutyo ngo ni marangwane na Ferdin jewe ngwane na Ferdin iyo muretse akitwara nyigure umusaraba ngo ndangwanira ahantu wapi amasengesho yonyine azampamagara igihe kirageze ngwino uje ku murimo bazonsengera nta matiko baye nta nama ziteranye inama izoterana n'imwe n'iy'umwuka we izavuga ngo birakwiriye fukame bansengera kandi bansengera nzobishobora cyo yazabigweza babigweza bikakunanira baragwaye kanisa ryuzuye bakagoza intebe 100 baje kugukura bagasanga asigaye intebe 30 nta masengesho senga mwisi nta muntu ugufite imbabazi nta n'umwe ugufite impuhwe senga abagabo bakomeye mwisi batazibagirana n'abagabo basenze babirigaramu ntibazibagirana rugagaza ntazibagirana ariko abagabo batunze inka mu minembwe cyangwa ku ndondi wanyu barafuye baribagirana ariko umugabo akora Imana rugagaza ntibagiranye ukore ko yakora Imana nta muntu wasenze uza wibagirana n'urugo rw'indi ruza rupfa nabi ruza rusabiriza ikicuya mpambi hano Kampala umwana waje ndazosabiriza nta mwana wanje uzobaho nabi azoza hano Kampala bangura n'umwana wa Koffi mumugire neza kubera ko natarame ko najyama mu mbi haruguru ntaburaye ntabuze cyo kujya ntabuze cyo kwambara ko ndubaka umusingi hari cyo mpano ubaka kandi ubwo ntoga isarura none abantu baje bazoga isarura amen asifiwe Yesu imbuto tubiba ntabwo ari imbuto ibora ni imbuto imera masengesho ntazabona ahora witeka ryose abagabo bari batunze amafaranga bari bagiranye ariko abagabo bamenye Yesu n'ubu baracanditswe ba Petero baracarimo ijuru rizaryicara ribibuka nta muntu wakora Imana uza wibagirana ukeneye kuzohora iteka ryose mu buzima busenga ukeneye kutazibagirana senga rugagaza ntazibagirana kabuye wagwe mu no muhana ntazibagirana kure ko yakoranye Imana bazamwibuka ariko umugabo muzayifuza fundi wazamwibuka bamushaka iki nta mbuto yabibye kubera amasengesho niyo tumye nambara ino shati nzamubwira ibintu pana ngo mbabwire Yohana gusa pana ngo mbabwire Matayo oya jewe ndi bitangaza byigenda yego gitondo kimwe twari dutaramye maze gukira uburage ubumeme jewe nari ikimeme irisho mwamubona n'ijwi rije nani rya kabiri nawe yundi ikimeme ndavuga kugwara mapepo bararoga barasara kandi uko tanga tugira nta parase ntaki ariko barose akusinze ikintu bano batipaza bashaka ni mudaguro ngo musenge barabamara sawa baramashije mureke natwe tumasha mama gitonda kimwe na mameme ibintu biranga umuntu ndamema biranga pipi bu baravuza birananirana baravuga ngo ndamugiga biranga bamwe basana ngo ni macinya biranga dogiteri aravuga ngo ni ibintu biza umubiri wihindurisha uyu mwana nuko mu byakira banyiriza mu ishuri ja kwiga uburake niga aya mashuri nziza y'abantu jewe niza y'uburake ndarangiza abavandi ndarangiza igitonda kimwana umukozi wa ahademira kense manifestation y'ubushumba akavuyo kabaravuga ati umuntu wese ashaka biwaba haje kavuyo kabara ngenda mpungiye mu ngambi bwagize mara n'umukozi wa amen sema amen sindiza yo topic ni sawa
naringize ndatinze tanga mikoro nanga gutinda komeza urabinezerewe mu bitegere nibwo tutoshamburiye kwizera kurarema gusenga niyo topic turiho turazamuka abiwacu bari mu nkambi kandi cyo gihega wa mwana yaragihari nababwiye ninga ndabataga bavamo none basigara bonyine demira kenze ndagenda mana ko abayumva umuntu wanga abayumva umuntu n'umurozi njewe umuntu upinga abayumva ngo iki niki njewe ndi turi kumwe abone muzokinga amakanisa njewe nzosigara ku munara n'umupagani je nabonye imirimo iva mu bayumbe gutya ku mugabo bita Kiduma basita araharara imuyinga wabasita avukana baruhumuza hari abantu bazavuga ngo ni montage nta montage arahari nguya barasengera abarozi barajwigirije hari igiterane baratarama kandi je nasengeraga muri Viva nibwo twasengeraga kuko je abandi nigira ngo kuko cy'abakatolika ndababwira je yasize umuturika jewe ndakwijije abandi basoza basenga hano ariko je misa yanje sanzije kuri Viva bakaja kundepoza kuri Viva bakaza kuntora ngasubira ku ishuri muri interi kandi bifuza ngo ibifu bibiri ubwoko bubiri hari igifu debe kitagira ubwenge cyo cyamagiti nkongo hakaba ikindi kimeme ni ikimeme ariko afite ubwenge je nari mfite ubwenge tukamara imana mashimesha nabonye ndamwegereza ari kuri bihangana tonda aho duhurira kandi yaje kundamutsa ndabizi cyane message yo yangasa hari abagabo bambonye ana pana naje kubabwira montage naje kubabwira amakuru avuga ngo musenge tukamara imana mashimesha dikira avandi uko sindi ubuhamya bw'igendera mbabwire matayo gusa kaniri nabyo ndibabwire iyo rukaja kwabo aba yanyongeye mu bitabo naje nuko yarafuye nuzaki cyandika simbatindire mugenda mutegera kasi naje kubatuka naje kubabwira ubutumwa bwiza nta muntu naje gutota tangije ntabwo atije ndakijwe kuko mama hari kantu igeze kunyandikira mama tarafu mama yarankunda yanyitaga Neli kweri kundu yankunda yanyitaga Neli anyandikira kantu ngo nubwo ugiye bimeze gutyo tukareka imana uzomenya imana ako kantu amarchive kwigo tibaza bayata muri weekend bazabajana mu kusoma amarchive bizandiko biwanyu banditse amatelefone atarazi tukaja gusoma uko kwandika ko ngomba ndusoma ngo mama yaravuze singa kugira ibindi bintu byose nzomenya imana kaja gusoma kunda abantu ukibona abagaho batwigisha ikintu gukunda abantu nozaga bacu bifu tutavuka kandi umunyamurenge nyine mu bandi barabarumva uhagira kagira gute ibimeme biza bigwana nabi gakiza kagira gute banyitaga pasteur ibi ya pasteur ntiribaye no yakangike Mungu to gusakana ngo pasteur kandi ndikimeme nije mwana w'umunyamurenge bigisha imodoka nta kindi kiragiza gitwara imodoka kayitwara kayikandagira akama ngo pasteur uzutwara abana kabigisha kabakuyakuye gitondo kimwe Yesu kuko ari umukozi w'umuhanga sema haleluya fa gusenga muvanga ta imana itokura umuntu ta kuri imana itogukura ta bihimana itogukura ta bihimana itazihinda Kiduma asengera hantoza ngo bihe konti bibaho nje narabibonye nuzopinguze ngwereke ndagihamagara kituruke mu nda kibanza gice mu nda yawe gisoke yego hantoza kina kwita ibintu oyaye so muri cyo Kidumo yakanze hano gutya jewe arakanda avamwe akasa kameze gutya kari karamfasha aragaturitse aragasora gutya kintu cyambe navuze bwa mbere numvise Koffi kandi gasi numvaga sinavugaga namagaye ngoma n'iryo jambo nicyo gutuma ngaragahinda ka mama kanyishe niyo muntu nahamagaye mbere yarafuye mama niyo muntu nahamagaye ndavuga ngoma sinari nzi kuvuga
nejo bundi ntangiye kwiga kuvuga mama papa tonto bebe runaka adeni na keke numara ngwimana ndino uri gusa kuri uzayifu n'imana ntikivuga imana isuvuga n'intege nke zawe mu buzima busenga ndavuga kidumu yakanze hano habucya kandi arakanda afite ryatweza kuva nawa ibaro ryatweza nesha kukurivamo arasokoro yarihambirije imisatsi ku mutwe imana ntizivuga mpamvuga ukaza kumbwira ngo imana ntibaho gute no kwemerera tegeka gusa zawe mu bantu imana yayivuga imana yivumera imana ikora ibitanga Shibundi kimuga cyaragurutsa ni Kigali tu mukabiri telefone impumyi yarabonye twa gutya turakanda muri jisho avamwe impumyira mumeze gute mukizwe musenga tangaza ko birakora barampungisha umuryango none ugira impuhwe umuryango uzuzumera nk'abapolisi uzo intervene ibintu abapolisi bazabazanye mu bintu yaciyemo umuryango uzo intervene nyuma wama intervene umwana yakize ngo none ngo dushaka ishuri bano basho dushaka ishuri ukunda umwana uje kwiga sawa bagira neza nta wundi muntu wari mu muryango utoranye barasimba hari mukaza kuri ESP nisha ku ishuri ndiyandikisha n'ubundi ngera ku ishuri nkomeza kwaka abantu nari nakiri sinuhare nawe watuzo gukurikira Yesu kuzogeza nije mu cyoto muzamona nasaze singira umwanya wo guhumeka ubuzima bwanje ni ugusenga ibintu abandi bazubakinisha jewe nibyo byankijije ibintu abandi bazubakinisha nibyo byashingiye ibintu abandi bazubakinisha nibyo bisabingaburira ibintu abandi bazubakinisha bisabinyuriza indege kagenda mu ndege ibi bintu abandi bazubakinisha jewe cyampaye izina ntazina afite Amen. Hallelujah. ngo ndayifata komereje gutyo nza nguma ngenda topanya gutyo hije mu bagore ngo jewe Koffi kwa gute nohera nzagandagira n'umugore macarana akitira tukagenda namba semusanga ntagatu ngo ndayifata komereje Zabi kurane kanjana mu rugera kuja gutarama kagenda kubwira Musamana warakoze naje kuri mwana ko yashije ndagutwara ufite nimukumva gusabe mu buzima bushimye muzavuka muzoza makubiswa masengesha ya basabana Tarde de barde. Merida de God. Masengesho yatumye izuka bakaza banyitimva ngo umugabo basigaye bankenera nimwe no muryango ndi bari bazi igitoro cyambere kuri site ya mbere kategori ya mbere ku famille Koffi kubera amasengesho senga kuri kategori njewe nzanibona kuri kategori ya mbere nguzuzwa ayi wewe ya kuri kategori ya mbere y'abahinda jewe como tu praja de vas umina bigatana mu rubanza tumuhaye Koffi nuzuragara mu mutwa abene kunda rugeze ndasohora umugabo kavanga mambo sawa peria desove maze kwambariza kuzira muri barumuna banje muri imyaka afite kubera amasengesho yashingiye bene mama za data za mama kandi ikintu kibabaje no gushingira mwene nyakuru ruhinja mu bandi bagabo bose urangiza ukarangiza ntasurire nigeze kuza inzaso umugeni kariganda kamusanga tunaza n'ikibindi ngiri bituje kugomba n'abana kamutimu kamusohora muri imyaka yawe ariko kandi ni igikombe n'igize abanezero ngira igikombe bureke gukinisha Imana kirakora ibikomeye baramfungisha ngeri Bukavu ngazi Bukavu nguma mu gitaramo nawe na Justin na David aho ngore abanyarwanda bavukaga Kamembe basengera kuri koperi ya kera muri Agape nja gusengerayo so nisome ku mazi ngira ngo ntakibazo
iri arakazi kenshi iri haruguru niyo mpamvu twatwumaguye arakazi kenshi sema haleluya haleluya sindatinga sawa ahungu babiri bikamene turataramana tuje kuri aka kivu mu mafungo twari dufite amafungo y'icumweru turi gusenga Imana iratubwira ngo mugende la bote muragera ku gipango cha blebla murasanga ifuso yapakuruye imeza gutya inyuma yaho murinjira muri ico gipango mukomange harimo umwana umaze imyaka 7 agwaye muramusengerera ki Imana yavuze kandi Imana abantu barumukinisha Imana yavuze ikavumera ibimenyetso kavuga ngo murage mugende kunuku ariko uzi kugenda ufutujwe n'Imana ngo Imana yavuze pani Imana muri mu kujana ziriho mu message y'abagore abo dutima udupopi tumeze gutya ko jana mandi ko mufuko ufite abagore 6 muri telefone azoguhitana un jour X tu vas regretter comment twiruka Imana yavuze comment twiruka urakomanga musti natafuta nini Imana yadutumye muno mwitonde gato ahamagara nyirabusha munadafuta nini yarakenyere hanga Mungu alitutuma hali watuma nini hapo kuko mtoto anagonjwa Mungu alituambia tutamwombea atapona karibu Mana yavuze amen zoe shanga papa shanga to misharti muzo Vila sasa deva Mama tuzamuka mu etage. Yego. Era tuye mu etage hejuru. Tururi umwana ari he? Umwana ari mu cyumba hari. Turinje. Mu cyumba harimo agatanda bari bamafungiyo. Abageze mu masari ya koma cyangwa na masari de kushema. Ari dutanda tugira amapine. Bari barakaguza. Ari kandi bazamara kagufunga gutya. Gutya bagafunga n'amaguru. Wasara kakage. Bari bamushiremo nka sound prof ibintu bituma uzitabomoka agasaragurika akagonga hariya kagonga hano bari barajanye mu Buhinde bari bajanye mu Bushinwa hehe yanga gukira mwana w'umukira umushi turatarama sanani imbaraga sawe uzuduhembure turakurindiriye shaka mandiko muyatebo mazi mwagira kana umutwe yandi muyagasomeshe ushambura ipepe mwana rakira mvuko ntimana zivuga yiwasha sema amen pila tudahtaza vume ravume muzani marito bazani marito dukubisikana umurongo uvuyemo niko bazahita ngo mulonge ubuvuyemo umwana amakanguka amagoma papa yamanyita papa kandi jora mutu yamubana papa nilikuwa kawa mbona nilikuwa naishi kumakaburi ndamwe ngo mwana wanje twari kumwe nawe humura oh de la nyine amavuzi ndura arasara arasara yitambwe kanje gusama yita hanze abwira umuntu wari utuye munsi muturanye ati zamukuje ngiye guhamagara se umwana ibintu uzakomera wa muntu arazamuka ile vari azamuka turi muri sara twasaza twaneza umwana yanyita papa yatubwira ayi wewe tuba twafema mana umwana azuse umwana avango papa ntakindi gindu gisanasho umugore araza atubwira ngo marafatiki twatuvuye mu mafungo twashize tubwira Imana ngo turafunguye kubera ko ndukoze turafunguye ariko ma semba tinde sengi aratwakira turavanga turamwa amasitro yamashira mu isumu
shiramwe isumu Juste na David naje muvandimwe yaguye aho ngaho. David yabyutsa, twabonye David yikubita hasi turavana iki kibaye, tubona urufuro rusohotse mu kanwa no mu mazuru, naho twaherukiye ubwenge. Naje kwicura amezi 2 muri koma, sanga Juste karavuza induru kandi yari kinege yavukaga rumwe, tagira mushiko atagira murumuna. Ndimukabona ibyo bintu isi sindisakaye mvande zo byiza usenga ahita moja kwa siku. Umunsi natutse Imana nishuye, sanga Juste karagongera, naje ndimwe amasonde ahantu hose ahumeka ndimwe amasonde, sonde zinyuzuye ari byuma arya makoma yandi atagira garde malade. We na docteur gusiriya nta wundi muntu wari tukahagera zorangiza urugendo rwawe utahageze, nabyo bwabyo byo kwica kubera ubwoba. Sanga Juste kararira bakaza banyita Dani ndafuye we kandi ntarire nyine, bakampumura rukundo barankundaga ndani mutoya kandi barafite defanda mu kwa munani, barafite defense. Dani nawe aje kurangiza nambwa ngo uzomenye Imana, yambara agapira akampa arakandaga n'agakoma ari yambaye kuboko arakansigira, arangwa ngo uzogumana igitaramo uzomenye Imana. Juste aracika, dusigarana muri sare twembi ndamureba. Dr. arambwira ngo nurira nawe urafa. Natutse Imana ibitutsi bitarabaho ku isi. Mwacu turabahonga 10, data afite abahonga 10, bandi bintu abahonga 10 gutya ku musuru. Simumbone ndije turabahonga 10. Mama yasize 7, data afite abandi 3. Kuri mama wacu yaje gushaka tubiri yaruguru, arahari umukobwa wabiti amacoco bitimuzango arahari. Darira uyu mwana Juste ufuye nyina turamera gute. Nyina aje kumujana mu Faransa mutwara Bukavu ngwege systeme francophone kugira ngo ntakaje hanze ngo aje kureyo. Muri weekend byari ngombwa ko aje wabo Kamembe kuja kureba nyina akazambuka umupaka, tubone uko no babwira kuza kureba umwana we. Juste yaragira imodokari yewe, yaragira ava phone uva modeli gitangaza twagenderagamo. Ugeze muri foyer kubera kwanga gutinya guma kwambuka, yaragira foyer iteye ubwo barya rabote gitangaza. Twaje kuryama yoga kandi antu ameze neza uzukunda kuryama gitangaza, yagiraga umukozi ariko ufu uramwisha arafa. Ico gihe inambira aterana ikintu cyambere ko cyumvisha ngo nahembutse, kandi bose amezi 2 tibari bazo wadwayisuma, tibari wazi ku bintu byagenze, bari hanze bose gusa bategereje ko dupfa, ikaba dossier idafite centras. Bahise baza bose kumbaza ninde wabahayisuma, ndabwira ngo ntawe. Abagenzi baje ntibogira gupfa ngo nimara kandi siga amazina byarangiye, nyane nimbabwira ntacho bizara. Bari ko bankubita vuga nandi wafura umufu vuga, ndabwira ntigikunda nimushaka munyiki icuge kucuma umwuka urazamuka uriyongera. Banjana muri sare ahantu bonsura ariko ndarusaku, bakaza kumbwira bukeya bakonare makangira basantose komavuzare yesuije nindi wagwaye sumu simbi zo babwiranye ko mwana yafuye hanze nawe ntigeze avuga, badusanze gusa kuri general ya macece bakise ya macece kandi ntigeze avuga bamwice ya macece n'ujye wadwaye isumu bose kimya pe. Urumva David yari amaze amezi 2 muri morgue, baravuga ati noneho igihari mureke dushingure bana bafuye, uyu usigaye nawe azofata uzomushingura kuko twabonye turi gufa. Bagere mu ndo basanga mu ndi bintu zarabuze zarashize. Kuwa gatandatu tuje gushingura, ndawe ngo ndaje gushingura bacu, bashira muri ambulance bakuramo intebe, bashira muri kaga kinga kari VIP bazafunga ukuntu baka mu buryo utokwisheganya ngo baba nani narashaje nakazangenda gutya nuko nakazangenda natari ntamwe ngazinga inkaruha ngahagarara ndagenda ndicara ndabahamya nije avuze ijambo ndisharikiriye byari bitangaza
ndavuga barinda ko novuga aho twamwereye isumu ndaceceka turagenda dutashe bamagara nyina wa David na nyina wa Justin ndavuga ati mwihangane badura isumu la bote vuga wadwa isumu none ga mwihangane ubwo bahise birukana ama pick up n'ibiki baje gufata wa mugore baramufunga nsubira mu bitaro barapima baracekinga cyumweru baravanga igisigaye nta kindi no gufa tibombaga tibogira gute nentanje gufa iyo message ntukayumva umuntu wese ariko asohoka yarira ariko je nkumva ni byiza Justin na David bapfuye sani gifite ubwoba sema amen amen sinatinze oya ngiye kubanguka tegeye hano ndavuga ibintu ukagira utegere neza uzumva Imana nimba utakikiza Imana wizera Imana umugoroba wongere kandi usenge hari Imana igikora ibitangaza ya Mana yiwacu nubira cyane baransora mu bitaro baransezerera rwandiko rwasohotse nta kindi bumfasha uretse gupfa inama y'umuryango ndakunda n'igitangaza ubwo wamuterana ati none uyu mwana aragwaye ako Yesu we sema haleluya mama uyu mwana aragwaye batangira kunterana kandi ndagira gutemana ibukavu naje mwaje kunyigisha mwana w'umukene none kandi kano karabaye ndagira gute wanze kunyicira Burundi noje kwabaye gutemana umuryango wamufata inama ati naje kugwa mu bana pasi bazohambe tibakazahoza amaso ku musozi ngo mukuru wabazotaha naje kugwa mu bana duhinda tubiri mu bana namanta modoka y'amakanda kumpaka yindira nyakiro mu ngambi uwo munsi cari kiborogo kitarabaho twabara kunkubita amaso kabiri yari kunkubita amaso rimwe akamayerekerayo nari narashiza nari narabaye amagufa sinaryaga nari nemere kumwe amazi no kuryikiraye kimwe 24 kijumba c'indovanye nagishunaga wikugira ngo mbone ukuntu mira amazi ngashunaho kagotomera litiro y'amazi amasaha 28 nari nemere kuryikiraye kimwe ikijumba c'indovanye kimwe nta kindi kintu mfata nabwo amazi apana ariyo yose nanemere kunywa amazi ya kinju cyangwa amazi atetse narasefuraga muhana wose inkambi yose igakubana nagenda na gasonde sinari nkigira amafiro nagira gasonde nagendanaga tuka mu buzima bwa sonde ni gitangaza kintu kiza kwibabaza gusumba kanseri sonde nasanze ari gitangaza. Haleluya we. Sema amen. Amen. Barandeba aho ngaho none bari aserera avuga ati umwana tane naje kuba ku bitaro tazogwa hano. Sezera abana nakazandaga buri munsi ngasezera ja ku bitaro nja kubayo naho namaraga kwezi amezi abiri amezi atatu amezi ane. Umunsi umwe ndabwira ngo keneye gutaha kuja kuramutsa abana. Mpamagara korali ya Methodiste ngo ni wanje rais pastorali muri mitonde ndayihamagara ndayibwira ngo mwijiri huduma naje ndaje mubwira Imana nyinshi kuko mabaro ufite urandembeje mwijiri huduma kubwira Imana irebe kuntu yonya usanga apfa basa zani ku munsi umwe barambitse umwuka washize asiga akarongo kamwe muganga arasohoka aravanga Koffi yafuye yinjiye asanga hagiye uturongo dutatu twabaye tune aravanga wa mwana wanyu yazutse mwana w'ubushokintu ndabwira ngo mwijiri huduma ndaje tubwira Imana ngo nyinshi kuko mabaro ufite uteye ubwo binjiri huduma nageri kuwa kane batangiye kuwa kabiri nagenda shika kuwa kane twinjiri huduma sanga amasengesho yakome Imana ica Koffi reba kuntu urangiza Koffi uno mabaro ushire kuntu umurangiza vuba reba ukuntu atesetse Imana arafite umuganga yareze umunsi ko tubana kamba barasenga ndaza kuwa kane kuwa gatanu ko masaa 5 ya nijoro numva telefone irasonye ngira telefone ka itel numva karasonye ngo inemera y'u Rwanda ngira ubwoba ndavuga ati uyu ngo ni mama Juste cyangwa mama David umpamagaye age kumbaza ko nkibaho
numva telefone irasonye ngo niwe Koffi, ndavuga ati ni jewe, wowe urinde? Ati ndi Christophe, uyu wabadinzi wane Rwanda nguye ara. Twari mu gitaramo, Imana iratubwira ngo tukubwire ngo uzogende muri nzovu nizokirira, akupa telefone pa. Abacu yari muri oparere ko sinayifite kapa yo gutegera je nyine bandi babumva kuja muri nzovu sinari nahazi. Inzovu ni ibiki izo ngibyo? Abandi ati nzovu no butayu bubiri wacu waje zakabaju mu gitumba. Ayiwe nzogereyo gute? Ariko mana sasa kuntu Imana iziki. Hallelujah. Yamiza ni kintu gikomeye, yamiko kubita kandi ngo pa mu muryango, kandi inama namanyi iteranye mu gatondo muza tubonana. Hari kuntu Imana arayivuze. Uvuze ko ishogeye kuvuga Imana iwawe. Ariko Mana isire. Bwana sifiwe. Hallelujah. Samani hallelujah. Hallelujah. Cyari kibazo. Nama yamiterana. Imana yavuze ngo uzoje muri nzovu nizokwira. Wewe niyinda basezere ngo uzopfa gutekana muri nzovu. Barakubitanye. Umungu basita witwa kwa gasore uko batundwa. Nibaga ibise yaguye muri bzuru. Gasaba yaguye muri bzuru. Umungu w'inzobe mwiza witwa kwa gasore. Yamamasha aravuga ngo je Koffi sinzobona ufu. Ndamashe tuzoja. Kandi ntubwire umuryango. Ndashaka ifaranga zizotuja. Inshuti nziza. Inshuti ni igitangaza. Inshuti. Umuntu uri ukwanga inshuti, ukanga abandi. Uzabona umunsi umwe. Bijya jambo bavuze ngo inshuti zikurutira muvukana. Jewe nararibonye. Umuhungu aryamaho. Afaranga arazishaka, buca tugenda bene wacu barabimenya abayinda. Bamavuga ngo Koffi yamashije. None ga mwabantu. Takundi Koffi kuyavuze. None ga murabe ukuntu mubigira. Ndambagira ngo nimba ari umurambo waje mukeneye ndaguma hano. Ariko nimba nkiri Koffi ngihumeka ndaje muri nzovu. Imana yavuze. Bwarakeye kuwa kabiri. Kuwa gatatu mu gatondo. Twama dufata imodoka. Na mushiki wanje. Bama bamperekeza. Ibujumbura. Turambuka mu gatumba kandi ndashaka ngo mwana aringira. Namagenda tugera arya neza ibuvira. Imodoka zaparikaga zija ruguru. Twahageze dusanga hasigaye imodoka imwe y'umukongomani bita ngo Maluwe Adela. Yari umubembe. Dusanga hasigaye umwanya umwe w'imbere. Turawishura. Bohereza abandi bantu baravuye Bukavu muje gutega Koffi muzomuherekeze babandi nawe. Mujane nawe. Nafa muzohambe muje mwitwaze ibuntu buzomuhamba byihuse nuko muzari ukunda umubigera. Bazana cyaka ikindi kirate mujane. Muzomuhambe turabahanguye. Sawa. Namanurira. Twama tugenda. Ifusa ari kugira gutya. Nono yandi tazi ko gwani huzu. Zafusa muzi zage gutya. Namasefura nagiye kugera amakobora ibintu byakomeye. Imodoka irakubana abantu bose barakubana uyu murambo mwamuzamura mwabaye gute mwomushize mu bitaro barandeka tugera amakobora banshakira ka hotel ja kuryamamo umukongomani witwa Adela Maluwe araza nambwa ati se wa mwana we kuraja kugwaye umeze gutya niki cyakubwiye gusize ibitaro hano ndambwira ngo ngiye ku bitaro mu minembwa y'ibitaro tubirahaba ngiye ku masengesho yamubwira ngo nimba ari amasengesho uzokira ndakomeye. Amen. Samani hallelujah. Hallelujah. Nabona kandi tiyeretswe ntiyageze ariko yamubwira ijambo ry'ihumure. Musa mabwira abantu amajambo y'ihumure. Nusanga umuntu yagize ibyago uzumubwira ijambo ryiza. Hari umuntu uzugira ibyago akumubwira ijambo ryiza ukamubwira ribi. Kama tuzuka mu gatondo kuwa kane tugenda. Twaraye kuri Mugera. Imodoka niyo bwije igeze. Adela aragenda ashaka ikirayi, birayi bizashize. Aragenda mu murima barakizana babembe arateka mama arangije ampeza ikirayi kimwe bateka n'amazi ndamwa amazi yari yashize ngubwa neza mu gatondo tuzuka tugenda tugera kwa murima bakora igipoyo baranyikorera cy'uburengeti murabizi kundu kiza kigera gutya none bagutya nkumva ndafuye ibintu birakomeye bakantwara gutya narakana barajana kuva kwa murima no kugera mu minembwe mu madegu twageze saa 3 z'ijoro twavuye saa 2 za gatondo. Kwa gatandatu nirirwa aho ngaho kuruhuka gucumweru narabwa ati mujana ku ikanisa ndebe ko noshima Imana kwingejeje hano turagenda tuja muri Kanani ariyo jangwani
Pastor Nyarugabo muramuzi yarafuye ni wanyakiri aravuga ngo nta wundi muntu ubwiriza uratubwira amakuru kundi wakiza ubumenyi navuze amakuru nicaye kuri plastique ndarangiza kuwa mbere tuzuka tugenda bafata moto igenda yitonda iranjana tuge kugera mu basanganye iriya ku basanganye ku kabingo tugiye gufata ku mubizi babyefu tugezana mu bavugantu bashize antene abazi tuhasanga abahungu batatu bari baduteze bari baraye mu gitaramo ng'Imana yababwiye ngo batege umuntu uturutse Burundi witwa Koffi ngo bamuherekeze bamugeza muri Nzovu dutungutse burya kuri ryarango turigeze munsi amen pila Imana nico gatumira sina Koffi nanza kurireka abandi bose barahinduye ndavuga ngo ni nzorigwaho tungutse burya twari tugazarya munsi y'iramba mama basi kandi twari kumwe n'abantu bubahise badopfa kwegera ngo muri bandi mwiriwe muri bandi banyita ruberange Yodani ndumuhinda bicyo cyangwa bivuze turutse Burundi uvuye Burundi nubwo yambaye ikiza wacu ko yikirije nibiki kandi ari ngira nk'umushiha kuko umuntu yakazamvugisha ngaruho ngo none ari ndi zinugira iwacu uragwaye mu mutima ariko namo mugatingira kandi kazi nwazo banyita kagasirino baza banyita Koffi bamabuzuzwa bamakubita zaruka baratontoma mukanya none babandi twari kumwagira ubwo abantu muzomera nuko mubayeho muzamwibwirana mugasara nanje namancanganyikiwe bama bakabantu bikapo bama tumanuka najya muri kabirabire Karongozi twatwe muri Karongozi harya mu ndego harya ku mashuri murahabona munsi yo kwa Samsoni pasteri twama twambuka narya neza munsi yo kwa Kabeba turazamuka harya kwa Mutoka tugera harya mwirango ku ikanisa ryo kwa Gataba niwo mwari muri ya Methodiste ku mugabo mwe mukuru wa Job wabagororo ba muri Amerika abamukuru ngo nimba yitwa nde niba ndarya kuryibuka ni wari wasigaye harya ni wari wasigari mwarimu kwa Muronjwa dukomene Imana bashimwe amen naramubuze ari hano Muronjwa nadutekeye amazi yadushiranye adutekera amazi twama tuzamuka zanyagishasha uko bose nafashe ngiye ndahunze nakazamboroka uyu mutwe wanje ni machine twama tuzamuka zanyagishasha tugera kwa Gihuha turahagarara twumva akayaga kahari karatwakira karaduhuha neza twaturangiza za Kabanju kuwa Sara ukarangiza za Gitumba ajya Marango ndavuga ati mbonye Imana twaturangiza muri Nzovu hepfo yacu turamanuka mukuzi turakuka twinjira mu butayu dusanga hari abagabo babiri bavuye ku ndondo zo mu Kanono bari bataramye baje kuwa gatanu Imana yarababwiye ngo mugende muri Nzovu muzahura n'umugwayi witwa Koffi muzamusengera zokire bamubaza kuwa gatanu baca mu isoko ibo bageze muri Nzovu kuwa gatandatu mu gitondo bare mu biziba bya ruguru bagera kuwa gatandatu twe tuwagera kuwa mbere dusanga barimo muri Nzovu amaziko abiri rimwe riba ku muryango n'ibindi riba nk'ahari jewe nshikira hari abandi bigira imbere maze bahungu gaturi kumwa duherekeje Imana yabwiye niwe bafite ibikapo muri bande murajaye kuri wacu twibwirana baribwiranye bararangije mukanya tesuru uriya bari bateretse gasafuriya ku muriro kari mu ikawa kuzuye imziri bitangaza nariko nkarangiza hari baribwiranye tesuru ya ninde ni mukuru ni yivugire ati je banyita Koffi ruberangeyo nturutse Burundi ndivuga bya bindi by'iwacu ndarangiza barangije babahungu bama baseka ndivuga mashi ati ngira kandi kazinde bazobanyita Burundi Koffi bamavuza zaruka zirasara ingunga zirasara bacomora inkwi mu muziko batangira kuzunguza ibimuri ibitangaza biraba ubwo hari nka saa 3 saa 4 saa 10 ziraba bakicujujwe bakubita pause ngo nimureke tubwirana amakuru mwebwe mwaje gute abandi kwebwe twaje hano Imana itubwiye ngo dutege umuntu uvuye Burundi witwa Koffi ngo tumushitse hano ngo niturangiza tuzosubireyo none twamuzanye nguyu abandi nabo tuvuye mu Kanono Imana iratubwiye ngo tuzana muri Nzovu ngo tuzahurira n'umugwayi witwa Koffi ngo tuzomusengera zokira none ngo yashitse none gatwebwe Imana abwiye ngo tumuherekeze twamuzanye none turatashe hasiga musigarana umugwayi
bamatonezera barataha. Ibintu nibiki babankina umutima ariko je gusa ndashitse ndikimeme ndaho numiwe. Sema amen. Amen. Ngiye kurangiza mwihangane nimara nicare. Yasigaye umuryango wansi ati wapi umuryango ni gitangazo. Utakunda umuryango buriya sinzi ukunda wabaye. Umuryango ni mwiza, umuryango ni mwiza. Jove sema amen. Timwarambi bavandi. Hallelujah. Noneho saa mbiri za mu gatondo habzukaza umufurero uvuye mu kabanjo, avuye mu gitumba yaraye mu kabanjo, yageze mu muryango amavuga ngo nandi Koffi. Umutima amubwira ati bagumye guhisha vuga. Namazamura ukuboko ngo kuko numvise ngo nandi numva Koffi agashizemo. Namazamura ukuboko ni jewe. Yavuye yari yamasimbira mu nda, yamafata yanda bataza bakoraho, yamarimba ngo munisifu ni musifu Mungu wetu ngo kwana imetutendea mema. Tuomba baraka na mvua ya mbingu kuithibitisha injili. Wagonjwa wapone, vipofu waone, ili wapate ubatizo wake Yesu. Yamaguruka cha masharpanta muri nzovu araguruka aragenda. Nari umufarisayo. Takintu sinari mpumirije, sinari nujujwe, sinari ifashwe cyane. Namasuka amadusohoka. Sinzanto umufurerage. Muze turebe. Turasohoka. Dusangara mu mashoro shoro. Karimba gusa musifu ni musifu Mungu wetu kwana imetutendea mema. Tuomba baraka na mvua ya mbingu kuithibitisha injili. Wagonjwa wapone, vipofu waone, ili wapate ubatizo wake Yesu. Turamureba mukanya ruruka ntiyatibuse ntiyagize ute yamaru yururuka yika hasi. Aravanga Imana imbwa ibintu bitatu. Imana yavuze. Pamvu kimeze gutyo nuko Imana itaravuga. Ariko umunsi yavuze bizotungana. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Jambo rya mbere. Mana ambwiye ngo wamwe fanta ya citro ibukavu ni wamwereye mu isumo. Urereswe. Nuko namavuga. Urereswe. Kabisa. Jambo rya kabiri. Saa 3 za nijoro kuwa kane uzoruka. Sawa. Kuruka ndabizi. Hari abantu bari kwegeza kundukisha babarega bari bazanye ba specialiste icoco ureretswe uzoruka. Kabisa. Isumo azayiruka. Jambo rya gatatu. Mana ambwiye ngo saa 6 za nijoro uzobagwa. Urabeshe umutima. Muri nzovu saa 9 ni nijoro. Nukuri ku Imana ni nijoro. Urabeshe. Kubagwa muri no shamba iki kibira kimeze gutya. Njewe nzobagwa. Umutima ariko ko narumiwe bavandi. Narumiwe muzumve. Narumiwe. Hari ikibazo kiza kizuka no kuvuga ukabura amajambo yo kuvuga. No kurira ntubukirira. Tubone impamvu kurira kiracari gito. Napima 32 30 kilo. Umusore w'imyaka 25 ngapima 32 bantwaraga nk'akana. Nende nasubiye ibwana. Usanze mwishuka undyamye. Hazo n'umwana ruhinja hano. Kimana. Wonyine mfite 85. Mana kitanga. Amen. Nabyo nije ubishatse. Zani program. No kendera no kubitijana. Mungu abahinda wariye neza. Atakwima. Kabahinda ni beza Mana yaje. Kuntu dukomeye neza. Tutofa kugwara gripe. Tukunda. Abahinda barakarama. Nuko. Urabeshe. Tinuko Imana ivuze bama babyandika. Babaga bati muceceke. Imana aratubwiye uzokira. Baba barya. Kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, saa 9, saa 10, saa 11, 6, saa 1, saa 2, saa 3. Namakubita kirutsi hasi. Namanduka ya fanta ya citro. Namanturu mubi wa citro dukana amaraso. Ndarutse. Citro. Muri nzovu citro. Nimisi maze ndayiruka gukira citro. Umuntu wari isumu ikijya kintu ari mu isumu ugiye gupfa n'icuzuruka.
ikintu wari mu isomo igiye gufa kijya kintu n'icuzuru ko waririye mu isomo ndukasitro tura n'umubi wa sitro muri nzovu kandi abantu birandi baza amafanda umfura mu gitumba zifanda 2016 saa 5 narusega inda yakorozwa ibitangaza byabaye naruse nakoze umuntu yaruse aza kuresha imbaraga nyinshi none nayitonetse ibitangaza byabaye saa 5:55 nari mfite isaha zijamwe amazi bari bampaye nari ko ndeba nari mufarisayo nari mfite iki telefone cha itere kinini kigira bateri nini tizifa kuzima yakazima rukwezi nene genda isharge ayo masaha yose nari ko nyareba ndarangije wa mufura avuga ngo amasara agaza turirimba indirimbo y'icumwe musifu ni musifu Mungu wetu kwane mitutendea mema tomba baraka na mvambe ngo barayirimba saa 5:59 ubutayu buraka abana mu nzozi singiye kubabwira ibintu zo mu nzozi ngiye kubabwira ibintu nabonye nguko mpamba reba ubutayu buraka ubu ni nijoro pwa ntamunya umuco waturuse bwama bwaka ngo wa saa 6 top nari ko ndeba telefone bijya bintu yavuze byose nari ko ndeba biranditse mfite agenda zibiri zuzuye abantu bamamanuka musifu ni musifu Mungu wetu bafite ingoma n'ingunga n'amapendo undi arafite imbuga itandende n'iyindi ngufi undi afite igisani agifashe gutya undi arafite kijya kintu bagoroza bitwaza baza bapepuza bagize ishuye baza bipepuza yaragifite abandi bose bari kubaririmba umuntu wavuze n'umwe barashitse gutya amamagara ngo Koffi namavuga ngo Koffi preza gatatu kurabona iki ko ndabona abantu namandete yabijya bintu byose abantu bambaye amahuzu yera bafite ingoma bafite amapendo bafite ingunga uyafite igisahani uyafite igipepuzo ufite imbugita ndadetaye byose gisa gatatu itegereza neza nditegereza rambaza ryama hasi barya bagenzi baje bose barankikiza baranzunguruka ndaryama arambwira ngo fungura ishati ndayifungura ndamwe ngo se nambura toyaye nambura isengera toyizamura igeza ndayizamura nyigeza arambwira ngo itegereze urya rufite igipepuzo ashaka kunyicara hano gutya kagutya mu gituza arambwira ngo reka kumwicara mu gituza icara kwegamira kugira ngo azovuga ibintu yabonye neza aricara ndamwegamira nkuko negamira na gatuti ndamwegamira arambwira ngo itegereze nditegereza afata kuboko kuburyo agushira hano mu gituza arabanza arakumanura aritse yarafite imbugita ngufi arayifata ngo itegereze ngize gute uncishijeho kuboko ngize gute uncishijeho kuboko ngize gute uncishijeho kuboko afata yambugita ngufi yamayicumita ngaha gutya yamayitera gutya yirinjira yamamanura arisa abantu bize ubuganga nta muntu uzubaga umucondo hovye jewe yamaharamura aritse pande nta buribwa numvise nari ko mbona naya maso ntabwo ari mu nzozi ko ndababwira Imana ikora ibitangaza sabani haleluya arisa arambwira ngo ubonye iki unsatuyinda bose barashesheze ko barambira arambwira ngo itegereze afundura cyane isahani kurabona iki harimo ibintu byo mu nda inyama ko ndabona amara kurabona iki ko ndabona amara arambwira ngo itegereze neza yegura mu nda yijizamo ukuboko tangira gucagagura nibwo numvisha uburibwa tangira gucagagura ibintu sankutatse arambwira ngo komera aracagagura bya bintu abikuramo abishira kuri wa mutemeri wakirya gisani bazanye arambwira ngo ubonye iki mbonye nkuramwe byo mu nda ubonye iki kwemwe byo mu nda ubonye iki kwemwe byo mu nda arambwira ngo itegereze neza abwira wundi ngo yigisa bya bindi hino arabirengeza abiterera mu nda arabipanga neza arapanga arambwira ngo ubonye iki ndabwira ati mbonye ushize mu byo mu nda ubonye iki ushize mu byo mu nda ubonye iki ushize mu byo mu nda arambwira ngo itegereze neza asubiza kwa kuboko hano mu gituza tegereze aragufata kandi arakumanura kwitsa indira fatana ndeguka amen mu nda ndakomeye uko twaturebana nawe wowe akunda kubona ari nijoro ibintu ndambona hari kumanywa hamwe ntobone uko no gusigurira nimba avuga rya zuba rya saa 6 gibuvira n'iryo riza rijyana n'iryo mutazabona hamwe ntabone neza
Arambwira ngo itegereze, nditegereze. Ndeguka. Mbona mara, ndambwira ati arambwira ibintu byose ndadetaya, nari nuzuye amaraso kwihuzu no hasi nkantu nyine babagiye. Arambwira ndadetaya. Ndambwira ati urashaka kunyemera ngakubaza. Ndasigaye nabaye kimeme. Mwari. Arambwira ngo shagiye cyose twari kumwe. Mpamvu utafuye. Nuko ari buzutegereje gukora. Hari bizugikora. None mama yafuye gute? Igihe cyanyoko cyari kigeze. David na Justin bagiye. David na Justin gihe cyabo cyo kuba mwese cyari kirangiye. Yeriko yamansinda gusa. Ta jambo nigeze nsinda nari. None nari isumu mwasize gute ko ndajanye na Justin na David. Nuko ari bizugikora niyo mpamvu wasigaye. Ndaceceka. None woshaka kunyemera ngagukoraho. Ndakibazo uboze ikintu cyose ushaka. Kintu cyambe nakoze ne kuri ya mababa. Tone abantu baza bashora bijya bintu byose n'ukuri. Bijya bintu byose muzamuna kuri dese niko bimeze n'ukuri. Abantu bashora bagiriyere ko arikomeye. Tone ya mababa muzamonana inyuma ni imipanga. Nimbugita gusa. Nimbugita gusa naramuje none aya mababa arane inyuma. Ni gute aramwa ngo iyo tugiye ku rugamba na tugenda dutema, tugenda dutemesha. Iyo tugiye ku rugamba tugenda dutema gusa. Mba ndatsinzwe. Iyi mbugita tiniza nitwaza mu kuboko. Ndamubaza ibintu byose, mubaza z'urugendo, mubaza ukuntu ibintu byose bimeze ndandika, arambwa atandika ndandika, nari mfite agenda shasha iruzura n'abacu bari aho ngaho twese bumva ibintu bikomeye ngenda mubaza. Ubwo amasaka aragenda saa 10 kozere bazikwiye baratubwira ngo amasaka kugenda arageze. Turasezerana. Bama baguruka bakatoweka baragenda. Wa mucu urasigara. Nk'iminota 5 nawe uragenda. Abacu sasa baramfata. Barangaragura. Ibi tubonye ni biki barangaragura bakaza bakubita mu nda mukubite. Nta kibazo. Barangaragura amaraso gusazuye aho ngaho naje nkaza ndabuzina numva mu ndi bintu zakunze none ufata amazi yari aho ngasanzwe namanywa ndagotomera numva namahoro. Mu gatondo babuzuka bangaragura biriwe bandeba aho ngaho bitangaza biraba kuwa gatandatu mu gatondo tuzuka dutaha nijoro kugendera imbere y'abandi nagororotse twama twirukwanka turagenda mu biziba byefu kintu cyambere nari amateke n'amata. Nasanze amateke ari yahari mu biziba mama bayampeza n'amata namango tomera induru iravuga baracumba namangi ibishimbo n'umutsima bampa n'amata ndarya ndamanuka ngazajya munsi yo kwa Kabeba dusanga abantu baduteze ngo umuntu wakizariye sanga badutegeshe umutsima n'amata n'ibishimbo ndabikubita turagenda tugezarya mu ndego dusanga barya munsi yo kwa Samusoni baduteze ati umuntu yakize natwe turebe bampeza umutsima n'ibishimbo n'amata ndabikubita turambuka harya samba haleluya ku kabingo nawo usanga abantu baduteze nandi nasanga badutegeje bari kubazana umutsima n'ibishimbo n'amata kandi ndazindi mboga ndakubita tugatambo twagera imbere nuko none tugera kuri evome dusanga ibintu zakomeye kuri evome dusanga baduteze induru yasaze bagura abasirikare n'umushaka muturase natwe tubona harya ndarya abasirikare baza kuduteganya rugabo abwira abasirikare tumuje kuri Koffi batamwishe arasura harya yindi bandarya aho ngaho abangabo ndabakira twamatumanuko muri bya bisambu twikifa mu ndego turakatasa tugarajya kwa Nyarugabo ninjira mu nzu izina ry'Imana iragwishwayo. Sema haleluya. No. Amen. No wundi muzima. Ndarya meze nk'abandi bana narabyibushe ibintu byagenze neza kuba mu buzima busenga. Senga muvande ba mu buzima busenga. Va muri ibizurimo kibazo cyose ufite hari Imana ibasha gukora ibitangaza. Kibazo cyose ufite hari Imana izikura ku cyavu. Kibazo cyose ufite wizera Imana ibasha gukora ibitangaza. Ijambo ry'Imana tuganze. Amen.